Assalamu alaikum. Namna Shelly Therapy depuis Conakry. Resalmina noko kawundong e hore lalagal leydi ngal wontirambe Conakry, wontirambe Morovia, France, Belgique, États-Unis. Eden ka ɗeral ɗo Namna Shelly Sawdani fi en wawu sendudade yoga toɓɓe. Merci, bonjour Bari Mamji Soria. Merci beaucoup. Haray o adna mo wonne nge muɗum kenenta sa'i sattuɗo no wona fuɗɗode ko moƴƴi. Merci ma sœur Fatoumata Baldé. Kenenta sa'i sattanɗo en, kenenta sa'i sattanɗo en no wona fuɗɗode goɗɗum ko moƴƴinta gurdam men ɗam. Siko woni tun e none no wonɗa yirde adna on non, ma none no neɗɗo on ne'ira non, ma none no neɗɗo on faminira non diina kan. Haray mo jogi ko wiyete ko negative mind, c'est-à-dire miijo bongo e fee on sa'i sattuɗo ɗo. Ɗum ɗon ɓuri kande, on ɗon ɓuri e bonde, par ce que si a heɓi sattede ɓay ko ɓuri hewde kon yimɓe jogiiɓe ɓerɗe moƴƴe ɗen, yimɓe jogiiɓe miijoji moƴƴi, ɓe yawata hoolade aduna on ko nokkure hulɓininde, ɓe yawata hoolade bani adama holnaaki. Haray ɓen yimɓe ɗon ko ɓuri hewde kon Allah addanay ɓe ko wiyete kon un mauvais moment, des circonstances dures. Fii yo goɗɗum waawu finude e maɓɓe, fii yo ɓe waawu hoolade exactement aduna on ko nokkure hulɓinide. Siko woni tun, si tawi neɗɗo non no ne'irano neydi kulol, neydi ɗoyngol, on yaafoto o joganto on sa'i sattuɗo ɗon ko wiyetegon negative mind, c'est-à-dire miijo bongo. Hara alhaali on mauvais moment arɗo ɗon ko ballal, mais du fait que o yaali positif on nder ton, ɗum ɗo wawatamo nafude fi heɓiɓe. O luttay tun himo tourna nokku ngotu ngu. Gurdam makko ɗan luttay e nder cercle goto. Hara adna o c'est un voyage, mais kanko luttay cercle goto du fait que mo jogi miijo bongo e kala alhaali sattuɗo heɓuɗo. Non, kala ko heɓma ka hoore leydi ɗo, y a pas de hasard. No woodi ko addi ɗum, no woodi kadi geɓal ngal Allah maranma, mais malheureusement neydi ndin e no o tigi famirta noon aduna on ko ɗon luttata, par ce que fodde a fiinaaki, a janngaali, a waawali bindi ɗin, a yiwata ɗo. Allah lumbintama ɗon. A luttay e ɗin bindi gooti ɗon ha fama parfois un mauvais moment est le début de quelque chose de meilleur. Ha fama ɗum ɗon ɗon ara heɓi positivement, ɗon wawata yirtitade wonki maki ndaara ko honɗum duwa changede, ko honɗum duwaɗa hoolade, pour que tu puisses continuer ton voyage spirituel. Donc aray famgol ɗum ɗo c'est très important. No tawa noon ko wawata en sakkade
ko wiyete kon sikkitare majjere, doute de l'ignorance. Sikkitaji ɗin ko ɗi tati. Sikkitagol ko e majjere jeeya. Si goɗɗo fini haray ko clarti ko ɓanganduye o jogi, mais sikkitagol ngol na ko boni. Si tawi on sikkitare naɓima e ko wiyete kon connaissance andugol fiyo ɓangu, mais malheureusement tawiɗa jogi négative ma miijo pongu anniye bonde, rien ne va changer dans ta vie, rien. Ko ñande o an ko wonnoɗa e mum ko hanki ko ɗum wonta e mum hande. Par ce que ko wonoɗa fiinede ko ngala famude, ka dewgal ma, ka relation ji ma, ka huwodiral ji ma. Mi fillito yewtere nden, neɗɗo jogiiɗo ɓernde moƴƴere ma neɗɗo ne'iraɗo neydi ɗoyngol, o yawata kanko hoolade aduna moƴƴa, o yawata hoolade. Piiji ɗin juuta e rewde hoore yimɓe ɓen, ɓe ara ɓe sifanomo, o sikka an a mum ñaaki, o sikka a waw an a yiɗa tokkugol enɗan, o sikka an a jokka nelaɗo, o sikka an a yurmetake, o sikka an a jokka ittugol sadaka, o sikka an a anda fi akira, o sikka anda fi lette gaburu. O yawata hoolade aduna on na nokkure holnide, par ce que mo sikkude no o woni yi'irde aduna on non ko non aduna on woniri. C'est fou. Donc ko ɓuri hewde kon ɗeɗo Allah addanay ɓe ko fatinta ɓe. Si gite maɗen yii ngandi famade, noppi maɗen yii ngandi famade, juuɗe maɗen memi ngandi famade, guri ma ngil no hatto jini e adinede. Ɗum ɓe nata parfois un mauvais moment est le début de quelque chose de meilleur. Woɓɓe na ni finirta ko sattino dowa rewde hoore maɓɓe, mais ko yurmi kadi on ko satti ɗon ara ɓe jogo anni e miijo bonɗo e fey konko satti ɗon. Donc a yiltitoto woni kadi ɓay a famali darsu on Allah inna yiltitemo kadi ton. Tuma kala o gañi accon o feƴƴa, si o gañaki yiltitemo ton kadi o fiino. Ko peut-être mo maramma geɓa. Si a famali darsu on, ça fait partie de la vie. Les mauvais moments, ça fait partie de la vie. Al balawji ɗin koye nder gurdam ɗan tawa. Sikkugol non an hirawa taña juwanka Allah wi nelaɗo yiɗa taña faña nani juwira est ce que ko gonga mi waɗama ñaña. Heɓima ko fi nafoore ma, andu heɓino woɓɓe goo ɓe yaltino e mum, ka dewle, ka relation ji, ka hunde, ka raɓɓere jawdi, wona arano. Woɓɓe no e hoolare hande ko sabu ko tawno hankin ɓe holnaaki, ɓe faami neɗɗo mo holnaaki heɓata goɗɗum. Woɓɓe no e neema hande par ce que hanki ɓe wonano e neema, ɓe faami jaka jewɗo neema on si o jonnitaka haqqe e makko on Allah subhanahu wa taala aywata e on albala. Woɓɓe no e dewgal welngal hande ko dewgal bongal ɓe hawrodirno e mum, ɓe fiini, ɓe jangi, ɓe faami, ɓe ronki tawnorde on ñooguɗon e dewgal kesanka. Mais sa sikki waɗugol ni ko fiinagol,
adayniti adnan ko nokkure hulɓininde wonande neɗɗo ɗaaniɗo ɗo ngara wi'i ko sikkittare tati halkata bani adama go'o ko sikkitare majjere ida duwa laaɓude e ɗum ɗo sa laaɓali e sikkitare majjere tu vas payer le prix goɗɗo yima o simi anduna ko ɗum waɗi woɓɓe maɓɓe wurni nan hiɓe weltori angal andugol ngol menen kam men janga saɗa ɓe weltori majjere nde ɓeɗo wi'i joni non men anday ɓe weltori anday woɓɓe no weyde ko jogaki wi anda a sootay ko goɗɗo jogaki sikkitare manque de confiance angal hoolagol hoore ɗum kadi ko ñaw no habbi awan piis awan foin walle men yurmine men gaynata foin ay faala sodde goɗɗum si goɗɗo wiyal no moƴƴi sodata kala ko feƴƴi hakkunde ma e modi ma be ya haalna goɗɗo on wona o thérapeute jona o psychologue jogo neɗɗo tawɗo kañum no gére c'est-à-dire o jiiɓa gurdam maɗa manque de confiance en soi on doute sikkitagol kadi fi Allah ɗum kadi ko ñaw sikkito fi Allah menen joni men ganda ɗum ɗo menen joni men famay haray ɗiɗo sikkitareji tati ɗi duwa ñawdede si bana adama on wona e bani adama si tawi o wuuray ka hoore leydi ɗo o wona taw ko wiyete kon bani adama andi wongol bani adama c'est le premier étape de la vie si a jaɓali a cewtike a wonoyi ɓi kaari fedde kaari alajji kaari ceerno kaari monsieur kaari aljanna sodaɗo fuujo fasa étiquette kaari ɗi sikkitareji ɗo tati doute de l'ignorance sikkitare majjere hino ñawdire sabu andugol andi ko sikkitare angal andugol ɗum woni jaahi ɗum ɗon no mari lekki mumkin na biniri nasi na du'awu na hirsugol goɗɗum wona mocco a sikkiti ɓay a anda ƴeeyi anda ndaaru sariyaji kala leydi no jogii sariyaji si ɓe soofinima ko ɗum ɓe wiyema ya faafuye alana on mo anda sariya goto ala droit wigol mi anda sariya on ɗum ɓe accirtama sabu ɗum andu sariya leydi ma ndin ala andirde sariya leydi ma ndin fiya rewɓe andinay woni anday woni sariya leydi ma nde anda ka tippa koyɗe maɗe dutde luñe ko ɗum woni ƴakkude yimɓe ɓe piiwoy taw koy no newi ha ko noon yahata wawata yawde par ce que halfinaɗo on ma an neɗɗo on ko jindi ko gurnan c'est à dire mi anda wonno ɗum kalifirte ko ɗum no gasa ko yo Allah jaɓu ko c'est a sennidirta hoore poɓe kala ko haalata kala ko waɗata no sikkiti to ara ko ni
ara Allah jabiray ni ara mo hadi yalta e dum yaha anda clarity is power si banganima ko dole silanima bangande ko dole fokkutudo e sare ma fokkutudo e hodo himo andi lawol ngol yaadu makko e neddo mo anda na goto andudo on yaha with confidence mo anda o mo wawi landade o hawrondira e andudo on harano laabani mo reedu ma o hawrondira e mo anda o majjinam ma o hawrondira andudo bondo nya ko adi etto da anda hay ka dina mede kala ko anda Allah indi lanno andudo faut parler dans le religieux parce que ya tunga religieux so nganda lande ande bene ko kambe do landede ko an Allah faayo anda gombo landete Allah ko inni ko lando les spécialistes ko fi courant hum pada lando ko fiiliji hondi mojjani suudu lando andudo on dum électricien joma o trompatam ta matériel jima ko aventure fa la yawde lando wondo ton o laabane reedo na ya lando menen jodi be gaabe fi menen hala kala topic wonudo ton yawdo ton lando wondo sur le terrain na dun landaki diplôme no jangi no landi wondo ton dela fala andude fi Saudi Arabia wota lando yawdo jangi arti lando immido yeyi ton wuuri ton wuurdi e mabbe biro wicca wuurda e mabbe lando on lodi guinéen be wadi ton 30 ans wobbe ko chauffeur wobbe ko c'est des ouvriers landi goddo e ben babba da lando won do yawde wuru immo arta sahibi clarté on a yalti e sikkitare mi anda doute manque de confiance en soi sikkitare a gagnata dum do kadi no nyawdire sabu travailler sur le moi c'est-à-dire golla e horema wako yettata alaji sera blonje sanza fitta wada dum horema renouveler ngurda maada ko holida kon ka needi ko holida kon ka dina 95% ko peppale tu effaces ça petit à petit tu travailles sur le moi anda wana ko hebuda ko wonuda na dum jonna ma confiance en soi na din ciudi na den brikiji na be bibbe na be sonna na din kaydiji koko wonuda kon jonna ma dum ko ha wonto wonda ka tawhid ka dina ma ka tawhid ko Allah gonga yanko jo wonda rewde ka ko Allah fenane kon holida e fe jawdi kon holida e fe politique kon holida e fe bani adam travailler sur ta colère au rage wondo e ma nyawndu nde tikkere ma ko nyaw sajjutu ngal gandal ma yiltito e valeur wadu hore ma wadu valeur ni tagi yo wodu piiji di jabata no wodi piiji di a jabata di a wattata hay e hunde valorise ta paix ta liberté adama en culture ma nous c'est-à-dire wadu hore ma valeur andu ko hondum gaynata eto moƴƴa e goddum moƴƴa e métier moƴƴa e goddum wona haysi ko piyu gotum kum adna on dabbitirayma wadu ko yiduda kadi là automatiquement o doute o sikkitago manque de confiance en soi dum don kadi akkitima wona nasina biniri wona duwa nene wona no yare no ardi wali en no dum ala ton
kala remuɗo si o remi no duwirano o soñay sa ƴetti ɗo joni kabaje yiɗa awde ko ɗum moccata siɗa awde kaaba ko ɗum moccata siɗa sankude ɗa wadde bantara ɗa tuttude ko ɗum moccata mais c'est ça la vie kala ɗa ɓuɗo heɓay kala ko doguɗa ɓawa mum ko ɗum nangata o manque de confiance sikkana si mbuuɗi ala hunde laatataka si duwaru ala hunde laatata si ɓe wonda e ma agay bepperi ko addata mbuuɗi konno toon tu travailles dans la confiance mbuuɗi arana e hoore mum e meeɗa faala mbuuɗi si fuɗɗoɗa golle no a fokkitaɗe hiɗa faala du'a si fuɗɗoɗa golle a fokkitaɗe confiance en soi gollir ko marɗa ko e ko jogi e ka wonɗa ɗo ñande goo min e ɗimmo jam min cippudi e saare kanko e mo ɗaɓɓitude on to yimɓe kaari woni emmiɗa landade ene ko honto golle heɓoto dongal al ngal fof jonci ɗi mi wattiɗi dongal makko fof jonci ɗi o watti ɗum wiyete rak boto har meɗen ka pete min naatide e saare mi walano honto ɓe kaari ɓen woni. Moi, je demande où je peux avoir du boulot. Waɗɗo wi la no mi yirma ni mi anda sa wawa gollude komin mi woni gollude ko minni mais komin innuma ko golle mi faama mi halanta on golle komin golli ɗon ko mais il m'a montré un travail, on a frappé. Wota sikkuɗe juuɗe ma wana mananku nde hoore ma na mananku ɗe ko so Allah tawi gollitir ko jogiɗa ko e ka wonɗa ɗum kadi ko yettugol Allah c'est la confiance en soi si a gaynata ɗum ɗo hiɗa gayna ɗum ɗo mais siko mbuuɗi faalaɗa fiya fuɗɗo goɗɗum siko mbuuɗi faalaɗa fiya fuɗɗo entreprise ma ko ɓuri heɗu ko a yaha yiida e banque on ko ɓoggol ɓe haɓɓay ma yaha yiida e musidɗam mangal ko ɓoggol ɓe haɓɓay ma par ce que ala confiance en soi si a ari yiɗa faala remde a ala awdi yiɗa wawi remde remana woɓɓe remana woɓɓe ɓay joni awdi donc haray doute sikkitare ko wiyete ko manque de confiance ɗum no ñawini sonnaɓe ɓuyi e dewle ɗum no ñawini worɓe ɓuyi e dewle ɗum no ñawini yimɓe ɓuyi e famille ji association ji haqqeji maɓɓe no jiiɓede ɓe wata réclame de en way ɗon en wi solution fiya wawa iwde e sikkitare min gaynota si ona kaari ari si wona ɓeeɗo si wona ɗum ɗo tawa so wona ɗum ɗo walliti so wona ɓeeɗo nani ɗum ɗon no ñawdire sabu le travaillement sur soi nde tikkere nde marɗa ngol kulol ngol marɗa o sikkitare nga marɗa koko wiyaɗa ko Allah yaw vérifiya ɗum yaw vérifiya si tawi Allah mo wonaɗa haalanede fi mum on ko on woni Allah ko bani adama wonda rewde les états ont des religions état ji ɗin no mari diinaji ko ɗum jokkuɗa diina Allah kan tigi tigi ka landaki boyi
kala ndaki boy sikkitare tataba on toute de confiance en Dieu o sikkitare fi Allah kayida menen men fa joni nam ardo wono wiide men faama on mina hulani dina gango wonɗon joni ga hon gonɓe kadi ni e ko a wonu ɗon ida hulani ida jogi goɗɗum ko hulana mo hulani dina makko ida mari dina honto kan dina woni jogiiɗo dina no wa'ani no huli bile no huli karamako no huli mari jaawo jogiiɗo dina no wa'ani jeya ɓengu mum jeya ɓikkum mum jeya leydi mum jeya canɗe mum jeya boxit mum jeya jogiiɗo dina no wa'ani wiya gani no wiɗa hulani dina c'est à dire ko jogiiɗo fo wiye hulata siɗa jogii dina haray no jillodiri ƴiiƴam maɗan e kucce maɗan na hunde ko goɗɗo hulanta c'est l'idéologie na matériel ko goɗɗo arata piye jatta yaada e mum siɗa jogii ko jogiɗa ko sikke ala nder ton Allah mo wonɗa rewdo ya plus de doute c'est ko clarité mais tu s'en fiches you don't care ida andi si goɗɗo utti hunduko mum ko ida andi ko honto jeya si tawi anga wata andude oɗo ko aaden fedde ni ka ko aaden spiritualité ni ka ko aaden dina wata andude ɗum Allah ko woni haalde fi mum konko vrai ko seke ko jogiɗa konko fen anda ayi ka joni no ngala kanɗoɗi ya fusa anda hiɗa andi makiti mo faalaɗa hiɗa andi qualité makko hiɗa andi fournisseur ɓe hiɗa andi produit jay ɓe usine moƴƴinay ɗo makiti o hiɗa andi logo maɓɓe on hiɗa andi marque mais tu s'en fiche anduɗo fi téléphone tigiri so ƴetti téléphone o ndaari o yehi ka paramètre ji o yehi ka téléphone ji o yehi o ndaaray ɗum o ndaara puissance non lui s'en fiche o anday o siko Chine moƴƴina siko Corée siko original sona no s'en fiche mo anda fi téléphone sa yi ɗum no ŋaaño ka soodugol no ŋaaño ay ka feɗɗa o ɓeni yeeyo on o ɓeyda e prix parce que ko nagge ɗino téléphone hiɗa andi awditay to on ndaara puissance makko on vitesse tout mémoire papa mais tu n'es pas confuse mais tawi ko waɗi gon ni yo tawde koko moƴƴi yo tawde wota wonude anno e ngurdam ko ɗum haɗi anda ittu on ɗi sikkeji tati hiɗi jooɗi e koye ɓalejo ha ŋaɗi ɗum sa heewi jawdi ko lampu gerto sa heeɓi golle ko maccuɗo sa heeɓi ɓengu koko sae sa heeɓi moodi koko sae sa woni e leydi koko sae hunde laaɓana ɗum ɗum ɗo noon ɗi sikkitandeji ɗo tati ko jibinta ko angal huulande manque de repère ko ñaw ngun noon ƴettu bikki winda tampere men nden fof manque de repère y a pas de référence ndaaru paykoy ndaaru jiwɓe ɓe c'est à dire sa yiiɓe ɓe andaka ɓe fewta iɓe mari talan iɓe mari courage mais ala ka ɓe fewta ɓe anda joni ko honto ɓe fewtata ɓe ya vitesse on no toon courant jiɗinno e maɓɓe mais ko honto yahete voilà il n'y a pas de repère les gens ne font que tourner sur le même lieu
Aisha ala repere ara ko do wonda do ser do non ko gaburu adoga moƴƴa ara ida mari kura ida dugude mais adoga ya inna ene est ce que wona do yiwden nane ya pas de repère doga ha inna haaju gasi yaltito ya kadi kay uno dal inna kono dum do woni ko gurdam ma dan woni e fillitade parce que afinaki ala repère hein si tawi tu as des repères are gurdam ma dan koni ya un point de départ kada bere jawdi kada bere lam kada bere jaw kada bere teddunga kada haray ya do point no wodi ka fuddotoda a jabay non fuddagol do mo ala repère hay holluda mo dum do ko ga warata ko joni hebo kanyum ko wono hawji non tu dois accepter de commencer au début mais ça fuddi ke non ta jabu yiltorgo baw sa ari ha do na ya arduga ko ya yaw hein voilà parce que ida mari hulande ida mari repère ruwadi wobbe kada bere jawdi be dabbay référent be dabbay neddo mo be nyembata be dabbere gandal be dabbay neddo mo be fala wawde wa mum ka affaire ballon ka affaire yimugol ka affaire politique be dabbay wobbe ina nun des idoles wobbe ina nun des leaders mo kala no halira be dabbay mo be nyem wono ka julbe ben c'est le prophète wono ka julbe ben ko prophète be mabbe ben wono ka diinaji ka feddeji c'est leur guru o sana muru mabbe ko la tawta yewtere o tingiden fu gonga kari sikka ko fi Allah wona mais mo halande ma gonga kari enani gonga kari ko référence makon e bete ke dum don o yahay mais si tawi neddon o hebi duttuji do tati di sikkitandeji do tati dum don jibinana mo manque de repère bay wala repère o tourna e nder ko tournata kon routine goto mo tournude nder suudu woturu e nder suudu le wirota ko mo faala wirude maintenant o ronki yugol hunde wotere nde o yana e dépression yana e dépression ka dewgal ma ay ronki ka boutique ma ronki ka fedde a ronki kof parce que rien n'évolue, rien ne change. Maintenant, il y en a une dépression. Dans la dépression, il y en a une rage. Fête à la jindu da kundi mbembe anda. Oh, bekari ko dum jettata. Naba woko mocho woko jinna. Haju jinna e ma. Hein? C'est le religieux kala ka windi shaytan inna ma ko jinna. Kala ka qur'ana wi shaytan o inna ko jinna shaytan no wa wonde an min buyno nawni do hande ko shaytanuji din ka der cuudi di be wondi di ka golle di be wondi ton din ka feddeji ko bani adama babba be nabirte tun woni da fi wota yiwu ganyuma c'est tout haju jinnaru e ma ila shukure jinna ida ko foti haju jinna e bandu ma mo inni ma ya naatu do e nder mbewa wona tan a wona ito mo inni ma wona e nder nagge a wona ito oui haju jinna e ma jinna wadi hunnu ko haaju bani adama woni ma haaju bani adama woni ma donc aray ila nyande bani adama o jibina ila nyande bani adama o daña ma innen ila nyande bani adama o tobba ka nder reedu ha nyande o maayi haraymo e fitinaji wota yiwdi fitinaji do yiyande bonde negative mind sikke bonde no nano sa yi dum afinotako
Tout est miracle dans ce monde. Kala ko yiwɗa ka horode ɗon no mari mu'jiza kono ko sa wattani yiita sa wattanani yiita hay bobo ko heɓete ko mu'jiza ko miracle na wigol noon c'est normal ko ni duwa wonirde way simi jombi jannajo reedi way ko bobo duwarde ɗum no tawa e feetere ko feetini yimɓe sa andu ila nde toɓɓere man yo wayla wonti bani adama sa andu processus ko feƴƴata ɗon ko o bobo ko feƴƴinta kon des milliards de cellules gokkoyno lannude kesoyno arde gokkoyno déparage gokkoyno arde sa yiiɗen golle ɗon a anday ko mu'jiza ko miracle yaltinta bani adama famugol ɗum ɗo no famine ko mboni Allah no yiya tum ɓiɗɗon foin no sa yi ɓiɗɗo so Allah addanima ɓiɗɗo yawaɗa darɗe ɗiɗi no hawni ko addata ɓiɗɗo no hawni si a faami ɗum a rewata bani adama sa famali ɗum ko endu hulata ko kuddi ko goɗɗo no des milliards de cellules o bobo rewata e mum gokkoy lanna gokkoy ara gokkoy lanna gokkoy ara si yiyama ara kan nda goɗɗo fuɗɗoma wiide barki barkali naati naatali nene ma bab non c'est pas comme ça c'est pas comme ça si a yejjiti on départ ka iwɗa ton a ƴetti haqqe on ɗon a jonniti tagu woni ko yumma ma woni ko bemma haray a toñi yumma ma a toñi bemma a toñi karamko ma ƴettugol keɓal on ɗon ngal on golluɗo ɗen golle ha aduna on yiwma jonnita goɗɗo e tagu haray a gaynaɗi no tawa e ko jasinta bani adama ko haqqe wonduma e yimɓe ɓe jonnutu bana adama be haqqe mo ta jonnutumo noon ko wona haqqe makko roti Allah inni yummama e bemma si ɓe noddima e shirku waɗa noto ngun noddangu tajab wondir e maɓɓe non non moƴƴiri iɗa mari mbuuɗi sendode iɗa mari tan sendode mais taɓe jatto diina maka o taɓe jatto ɓuttuma o taɓe fewjane ko moƴƴanama aduna noon e akira o taɓe fewjane ka jawdi ma ko moƴƴanama ka ɓengure ma ko moƴƴanama y a pas de repère woɓɓe repère maɓɓe on fof ko hatti ko yumma maɓɓe kala ko landeɗama min de ko fi nene am mi wurani min de ko fi baba min de ko fi musidɗo y a pas de repère woɓɓe ko fi feddiji wurani y a pas de repère ɗum koko jasinta ko hiɗa mari mission mo nanda hay e goto ADN ma o nanda hay e goto y a pas de repère kon noni hulande ma kon noni objectif ma non ko nene ma jonno to biro ma haqqe maɓɓe o mais vision ma on no mawni ta goɗɗo naɓe hume ɗon a halkay hoore ma halka biro ma par ce que Allah inni an wo kamɓe o kaka makko ruttotoɗo ɗon ko nammara ko kamba an wo mawmaɓe o kaka makko ruttotoɗo o ñaawo yayi on ko ɗum o faala on wiwde donc haray angal faamugol o spiritualité ɗo haray no adda bane adama on o halka ngurdam makko ɗa so a lanni noon faamude haray ko landaɗa na jooɗagol ni sha'ana maaba wulla koco kacanno ko honno mi waɗiri ɗum ko honno mi jaɓiri ɗum rewi no na solution on
fodde a surraali ko feƴƴinɗaa ko accata wuura par ce que kañum maayino ko waɗɗa hankin kon wuura hannde a jaɓay maayi no surrirɗaa ni mawo ma ko noon surrirtaa ɗum tana to sifanagol ɗum yimɓe si a surri ɗum ɗon on tuma noon hannde ko woni hannde kon waawa yiwde haray ko landaɗa c'est la reconstruction tadi ko moƴƴintingol gurdam maɗa hankin ko on ɗum bonne gurdam maɗa laisser aller hande non tu contrôles tout, tu contrôles à la lettre ta vie yalta e on cercle vicieux on cercle fuufafu ñande wo ka iwi ton ko to fuɗɗi yalta e ɗum ko yata kon ka nder reeduma anda no humodiri e cellal maga tu vérifies ça ka bugotoɗa ton anda no humodiri e cellal magal e ɓuttuma na ka woni wo bugete mi neɓi haalde ɗum de ka bugotoɗa ɗon si ɗon ɓuuɓaali ka ɗaɓɓere ma ɓuuɓata na wonɗo wo hoolete na wonɗo wo uttata ko hunduko ma yewtama no wonɗa heɓirde noon janfikela no o woope ko an janfi hoore ma kako kanko janfi bonnilan inde ko an woni haalude ba may ko wiyete famille na ndun suudu na nden birkije na konko moba wiyete famille. La famille c'est toi, ta femme, tes enfants ko ɗi wonkinji hay tawi a jalataka ma on weltotako ka mon c'est zéro. Ngiɗ appartement wi ɗen galle combien de mètres gar on s'en fiche de ça. Hiɗa ɓuttini nder ton a ɓuttina nder ton waɗu reconstruction waɗu travaille ma on wona ɗum woni barki ko barki lampu gertono gano ɓuuɓi an e ɗin matériel ji bon fof gano ɓuuɓi hiɗa wonde ɓuttinanoma hiɗon jalde kamon hiɗon fonti hiɗon ñaami ko faal ɗon mo kala no andi ko no oya miiji hiɗon yewtude an e ɓiɓɓe ma ɓen est ce que connexion no feƴƴude an e golle ma koni d' accord si wona ɗum ko barki lampu gerto no suma no jalbinana yimɓe eyita ɗum trompe hay nayi e beyi a tawa no waɗana cuuɗi hay fureji no waɗana cuuɗi waɗa kaaro yaw nokkugo e leyɗele gol yaw Côte d'Ivoire ɗo a yiyay fuura e sikka ko suudu a yiyay gaburu goɗɗo sikka ko suudu patron jodi ta ko furoyi darnana ɗum mais oubliez ces choses là. La vie ne se limite pas à la matière. Hay mo wurano waɗanede ɗin piiji ko wonɗa bungir suudu anɗo ça c'est mon frère, tu es en paix? Are you living? Are you enjoying that place? Are you there for yourself, for your family? Ko wiyete ko spirituality si yalti e diina ko fedde to luttata, si yalti e nder famille ko hasidanka ko luttata to, si yalti e nder clan ko warindirgol, si yalti ka nder ɓanduma haray ko a furay des un cadavre qui bouge, c'est l'énergie vivante kañum wurnata diina kan wurna leydi wurna bani adama wurna famille si ala ton aray golle naati ŋaatiila peɗikeela toñiila foin jonni ara yewten kundu noni addande yimɓe ɗi sikkitandeji ɗo tati iya bani adama ɗi ɗo tati kala mo wondi
ko ɗum a juuta e moccade iya bani adama wallahi min mi yiyay ɗum ɗo mi yiyay ɗo yimɓe ɗi sikkitandeji tati ɗi haaltaɓe wondi e majji ɓe jinda ɗum c'est-à-dire ko ɓen yimɓe ɓe yiyata ɓe sikka tout va bien ngara himo fattude il souffre il traverse quelque chose qu'il ne peut pas expliquer les 3 doutes là ko ñaw hulɓinnigo ɗum noon ɗo ɓikkun kon heɓete tum ɓe télécharge e makkum ɗo ɓe heɓo ɓikkun ɓe télécharge e makkum ko an ittanta ɗum hoorema joni noon ko honno ɗum ɗo ardi ko noni arde joni aren ka bange diina fiya wawa famude seeɗa ko hon ɗum addi ɗum ɗo ka bange diina ko hon ɗum addi yo bana adama woni doute confiance en Dieu ko hon ɗum addi ɗum ko noone no wonɗen yiyirde diina kan no ma no noone no wonɗen faamirde diina kan c'est très dangereux ka diina terto ko wiyete comme faamuma on en opinion personnelle ka diina yaltu e ɗaɓɓitugol ko newi kon facilité ka diina yaltu e ɗaɓɓugol dugandeyeji permission ji al ulama ma ceernoɓe ɓen yeeso ɓen ka diina sona ɗum a wonay ko wiyete ko zindigue kon woni zindigue ko neɗɗo e naafiqiijo feññinɗo naafiqankaaku mum ngun sabu ɗaɓɓitugol faaliiji ceernooɓe ɓen e fee welaye makko on ɗaɓɓitugol yewtiriiji ceernooɓe ɓen e fee welaye makko on e fee passion makko kanko ko ɗum ɗon diina ko on wiyete jindi ɗum noon no heewi kamen wona fi ceernooɓe ɓen no luutondiri e masala ɗum ko dalili wonandema ya suɓo masala mo faalaɗa diina kanko ko sharina hakkunde Allah e nelaɗo makko on luutondira lalaɗo ko ɗum waɗi ka qur'ana si tawi Allah toujours o wiyaye si tawi woodi enen ko luutondirɗen ƴetten konko luutondirɗen ɗon natten ha e Allah e nelaɗo makko c'est-à-dire natten ɗum ɗon ka diina ko ɗon won diina ka diina ko Allah e nelaɗo makko ko kanko wiye yeeso ɓen ka diina ma yeeso ɓen hakkundeji meɗen yen iwtiri ɓaawo maɓɓe e fe diina ka mais mo andi luutodiral aray par ce que ɓe waɗama yeeso ɓe waɗama innoɓe hoore hajje juule jombire ni wondire ni e ɓiɓɓe mum ɓen waɗire ni dewe ɗe la no wawa arde woɓɓe yiya ko ɓe woni e yamirde kon no wondi e majjere ma no wondi e fayre ma to bo yeddotiral ara si yeddotiral ari ɗon wona hujja wona dalil ƴettugol comme justification on divergence ceernoɓe kaari wi imam maliki wi abou hanifa wi mo kal no na dalil si hewti ɗon koyon ruttu ka qur'ana kane laaɓa ton laaɓa e boy o hadisi ko dayif ko gonga kana gonga nammo ka qur'ana ƴettumo addamo ka qur'ana siko gonga o heƴay ton so wona gonga qur'ana on sunnay mo yeeso ma ɗon jaa al haqu wa jahagal baati si karam ko baatinijo o wi ko gonga woni uddutu qur'ana on yeeso makko o cowtoto o suma yeeso ma misal ɗo joni karam kojo uddita qur'ana ko misal woni gedde ara ka makko ndaaro uddita qur'ana konno wiyeteɗa immama konno wiyete o yetta qur'ana o ndaara nder ton o ndaara o fuɗɗo toɓɓude ɗon goɗɗum wenna ibrahima yusufu après o fuɗɗama haalande ɗon bebbal ko sika anga janga qur'ana o kanko kadi o janga qur'ana o maayi mo jangi qur'ana o mo ɗayndem si wona ɗum si jangude qur'ana ari ɗon udditi on qur'ana goto mo udditi ɗon kanko o sumay qur'ana on sunnaymo so jangi ɗon aya goto kanko o suma la ya'lamul ghaiba illa Allah goto anda ko wirni sona Allah donc an hiɗa andi ko wirni
sike ko am bilejo mo hore mun duwa tettede ardo kama on ko naafiqijo ma ko jahilijo o ala dina urana na ko goddo ndarira koko janga wada ko wiada ya wadu ko ber ko wawuda acca ko wiada ya accu ko dum woni derto e tarikaji fiya andu ko honno adna wonirno fiya andu si a wadi dum do ko hebuno dum do ko no wawma hebude ka firawna bebina do gida wawi bebinede ka goddo wadno ka moƴƴi don ka goddo hebuno sattende don sa hebi sattende hino hebuno do sattende toñaado munyi hino ka sakkituri toñaado itti toña hino ka sakkituri c'est tout ce qui est dans le Coran donc haray dina kan na opinion ma personnel wana mijo ma mijo cernobe go ma no fottana no kelkare goddo no wadi recherche e der dina ne winni ko dum do no dum timmino no laabi kadi poyti biyanan hida ton wadu ber ko wawda ko ala ton tertoka ala ko goddo nyenyina der ton Islam ko lawol noy wo gudro noy sida voyage do da yawde kindiya ko amma hida ka gudro ma ajiti gudro lawe ko kadno wodi natu ko do meta sikku do hida ka gudro ngala ka gudro on faynaki kono de wo bayni ayo gudro do o ya kindiya kono ay kun lawun serang da kadi bo no gasa wo be kadi wi kun non kadi sa wawi debrouillade don hida wawi yawde e jonnon ko camion jogida si a yiɗi kun daɓɓum ɗon kun lawun sera um daɓɓum ɗon ko am wiyete zindigue way sa ƴetta camion wa mangal naata ɗon ɓay ɗon no wele ɗo kindiya ɓe inni ko 150 kilo bon woɓɓe kadi inni de kun lawun daɓɓum ɗo ko 5 minutes ko 2 minutes ara hewti donc yomi bon ɓay ɗon no we ko zindigue sida jogori ni dina ko di sikkitaji arata e ma sa yetti permission ji e newandeji kala savanjo ka dina kala cernojo ka dina haray amoɓe ndiri albalawji ɗin fof ka aduna ɗo c'est à dire tuma kala savanjo dagini hunde ma newini hunde an kala ko goddo newini ma ko goddo dagini tawi an ko din piiji mo wata fiya wado dum dina dum wete zindigi ko anafi fenyindu nafi dan ka dina nanon ko do wadi normalement mo jaboto landal dina yo taw kanko mo fibi conviction makon e dalil seddo ka qur'an o fuddoro nyaawoje ne si goddo landi kama joni ko dum woni fi jeeno uranan no harmini jeeno wi fuddor no harmi jeeno on no harmi addunya worne les gens n'ont pas le temps hanki ngande na goto aye goddo jabo do landa sadi ndemo gayna jabo yaade landi don yejjita hay ko on landi parce que les gens himbe be ngami be ala temps attorgol nyaawore fiya ke landa don ko dum bur lawude kono woni fiyo affaire riba attor nyaawore ne an don non o faami deta yomba o faamali deta yomba o andi do wona ko ukketem mais si goddo fuddori lan jaaba won eno yeddotira kadi yiwa don ko dum ngadduma ko sindik ko no ngadduma yeddotiro hombo yombo no yeddotiri be yeddotiri be ko jokkete be ko landetebe no yeddotira yore honnu ko dum ngadduma don inno momodi min na yeddotira laddila ko dum woni o sikkiji meden sikkike en sikkiji ay Allah ko dum kala mo ko ndirda o bebinte la doit jogade clarté et confiance si tawi landal ngal o tigi landi mangal hida andi nyaawore mum jaabo sa anda nyaawore mum ta naatu o tigi e zindigue e confusion
sertugol e modi ma no dagi no dagi sertugol e modi ma no dagi no wona sam sobo wonki ji dada no wona sombo problem ji buy e dum anno iwa adda non dalil ma adda non sartiji di adda non detail je hore makko nden woni o faami detail o faamal detail me nyaaworde labani mo no dagi donc mo wawi yawde o torto hore makko hara wonki makko kinjiba mais sa fuddori jabongol no yeddotira bedo wiido ko hombo nodduma e jabawol diina e fe yewtere yeddotir c'est pas la politique mon frère si tawi a jaboto landal yo taw hida andi fi maggal nyaawore maggal bidalil itta dum ka qur'an ma e fe nela do ara no laabi attora dum don parce que l'homme est paresseux maintenant ko dum yata yimbe no mari on doute iyane menen de joni menen men anda joni men no weli ha anda no wele kam no wele l'ignorance tu aimes ça tu embrasses l'ignorance mi sikkide sida landade numéro téléphone goddo aynata andara point par point sida wadde do orange money dépôt mi sikkata de ara inna sina ba mbuddi aynata de god joni no do 1 million mi anda joni nabo numéro do si wona dum do mi anda no pour nafigan kako no wele bongol ignorant irresponsable no wodi tu n'es responsable de rien ko do wadi kala ko be bon ko do ngalla moyi ala moyi de Allah de ala ko ti way menen de men janga yamal giyama menen de men andade ko be wi men ko ko be wi men ko dum men jokki fenande no wele donc haray dadugol be do méfiez-vous rente e yimbe jamanu mon rente yimbe jamanu mon moƴƴa tentini be wondon e ndar tentini be wondon e jentade tentini be wondon e landade tentini be jokkudo rente ça influence ta vie parce que ça hebali tawhid sellu a famali ko spiritualité anati e landagol fi dina a hawrondiri e be do ara ya luddi be nyawinte biro ma wona Allah bemma wona Allah karam ko ma wona Allah lamungu wona Allah jawdi wona Allah mena woni shirkor be noddete jonnutugol gabal Allah ngal tagu wona an honno lincere lampo gerdo nyobu pugal ura yite maya si Allah fa baaki ma nato yange kati wota goddo yeye ko mara ta goddo yeye arjam goddo yeye barke mo jogi barke biyadi illahi walla jogi barke na yumma ma jogi barke na non yawa golbe de wana bemma jogi kuddi be andaka dum woni biyadi illahi walla jogi ko Allah jogi ko Allah wiya moddo e mabbe si a wadi na an andi na kambe andi kanko andi so jonnete so jonta kanko andi si kono faalira no wadirda bon feƴen nen tobbere do anda Allah non mo wonda rewde on Allah kanyum ko faalanama ko tuba jabangol ma tububi Allah kanyum ko faalanama ko jabangol ma tububi c'est très simple wallahu yuridu an yatuba alaykum namin halidum ko kanko tigri yewti Allah kanyum ko faalanama ko jabangol ma tububi bana da mana dum faalanama de
ben jokkube beleede ben jokkube beleede o zindigue ko be faala ko ya tawtube o nafigan kaako o confusion aduna ko dum be faala kambe ya taw sadi ko fo ko woni e barawi goti ko yo nyittande wotere ko yo accito hendu façon goto ko yo haalir façon goto ko yo ngaño ka fedda ko yo soodo e baawo ndiyam ngam c'est ça si goddo jokki beleede ko welatamo ko jokko ha jokko dum woni gundan iblis Allah kanyum wona fi kala rewi dim piiji tawdi ko faljiriji dum e wawde non o inni bonnere manden hecca ya fa fiye makko mo fala nama réforme nenno banada manani ko artawtala sona dum me bebine ko dum banada ko artawtala sona dum me bebine sona dum men wada embargo na dum men yaldini ka diina ka lenya ka mushida hey ba walla petto non ta oui wa walla petto non ta simo wawi bebinde hida wawi bebinde buri makko afa ma woni ko dum tampimma simo wawi tajade hida wawi tajade buri makko simo wawi embargo hida wawi embargo buri mayda sikkude do manque de confiance wa nyogu tuma kala fuddida soodade bawde hida ngaño ka fedda hida nunna penal yaw jewtuda wonkin makko ko be ko dum en les personnes toxiques. Les personnes toxiques, chaque mois, be contrôler. Si be wawale ma contrôler, be etoto, be contrôla, be hubino no yimbe be yira e man. Les personnes to dum wota nati wigol, no na gonga be to nyailan woni. Si be ronkima, be ronki ya tawtu be e beppale mabbe den. Be etoto be contrôla kala dammol holo todo ko yali dammol. Ruwete dabeji kala ko nani no holi be etobe contrôle din dammi don ko honno di yirayma dum be nata diabolisation be diabolise ko hunde kari dammi din fo yimmo attaque sa landi ke be a huwondiri o tigi ko gonga ayi ana ko gonga ko gonga dalil ma le pre na ga ruete dammol yetta version goto dum wona dina holu nyande non huwondiri on neddo hersa les personnes toxiques ko wadi si modi ma lilima ka yaas tanato justifiable kala holi do konko lil ma don ko kambe on équipe sona dum wadali yeso goto wana fi modi ma ukki yite curki yalti jonno yetti curki kin holladna na fi benguma ukki yite curki yalti kin ko kin curki on jedde holladna non oublie ça ne te justifie même pas on information bondo don tawdo na information mojo wonu do makko tanato e hala wi fodde da halde fi mun ko leymu wonna sa woni do muy fo nyore ça la vie continue le temps o sa mo yata wada mo kala e place mo pervers narcissique wata yi goddo acciti bengumom no ara no wullinkino inna anga woni sauveur makko o jakkete ankade wata yi goddo dambi mawdimo o ara wullinkino yeso ma inna moi je vais être mi wonante malaika kaw rewni o ya don ko don rewnay voilà, merci beaucoup. Don non ara jetten toppere men sakkitoro nden hombe no barado inchallah. Partagez le live, mettez les cœurs. Ara yewten fino andira ko hombo woni Allah. Homboni Allah. Merci Diallo Daoud.
Merci à tout le monde. Kombuni Allah, parce que Allah no rewede, fi Allah no haale de mi sifano ma do seeda fi makko, fi awa faamude. Tay Allah mo ndare udon e Allah mo nawna selli arata haala fi mu on do ko on fi buda ka wonkimma. Parce que sona on il faut rebobiner. Merci, partagez le live, mettez le cœur. Joni yetten sifaji Allah fi awa fam, parce que sa yewtama fi Allah a yewtaka ko honno on Allah woniri ko honno o way. Ara no way go yimbe jokkata do politique, c'est-à-dire be yimmobe yeya politicien jongo ni eni neddo laamo tawa na dum yimbe ben faala ma ko goddo mantata do produit mum ara soda produit o ya tawa wana dum dum fo ko information o manki. Jonnon mi ara mi yewte do qui est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Tagudo kamu edede tagudo matagila komboni on tigi konno way konno famirta fi makko ara natali yanna joni na me fwe sawrno yutirde ba be anda ben ko bebintebe be anda ben ko makkinintebe mi anda na ida wiidi kun confortum long c'est très doux mi anda so fade joni fino famira fi Allah kanko tigiri mi hewto ma do sifaji makko go o nanda e tagungum fiw kala ko taga la créature il ne ressemble pas à ça. O yiyay o nanay o haalay himo mari juuɗe kono o nanda e tagum probléme on ko ɗon woni andugol Allah no yiya c'est très important, mais si a wawali andude o nanda e tagum laatu e dandaji. Si men inni do joni nawna selli no yiya hiɗa andi nawna selli ko gite ɗiɗi mari ko ɗen woni yirde wona juuɗe anden woni yirde ko gite ɗen kaɓɓo. Allah no wi o nanda e tagu ngu ko honno o woni yirde sorto ta yaw ton sina ɗum a waɗanaymo joni ɓandu a waɗanaymo joni danki ka waalo a waɗanaymo joni ka o jooɗo o inni mo mari jullere ɓey non o nanda e tagu ngu yaltu ton. Enen ɗo kon ɗum darnirta suudu ko fi ka hoɗa si Allah haali fi arsi ayni ko ɗon o hooɗi a yii hoɗande bane adama o haali fi arsi terto ta yaw ton ɓayi o wi'i laysa ka misli shay. Allah aray ka kammo ɓurgo en battade o nanda e bane adama de. An ɗo si wiyama hiɗa Madina pellet hiɗa Madina, si wiyama hiɗa Bruxelles hiɗa Bruxelles. Allah na non de sa wiyama hiɗa Kollangi ka bakoro ɗon aray ko ɗon tigiri wonɗa. Allah na non de parce que hiɗa mari ɓandu c'est quoi ɓanninge. Allah no wawi wiyede himo ka felloɗa hara o déplaçaki ka wonɗo no wawi wiyede himo Amérique mi ara o déplaçaki an non a wawata wonde Amérique ara déplaçaki. Donc il faut comprendre cette partie là. Allah ko wuruɗo mo mayata jogo ɗon kati ko wuruɗo mo mayata, il ne meurt pas. Himo wuuri o mayata.
ko ñiiɓuɗo kanko sadi sayi on sanzatamo parce que na e nder sayi on o jeeya enen ko nder sayi on jeeyade ko ɗum waɗi sayi on ñaamay e ko jeeyaɗo e nder sayi mari fuɗɗode mari date ka lannata l'huile n'est pas dans le temps. C'est ça la spirituelle, il n'est pas dans le temps. Donc temps on ala hunde ko waɗam donc o ɗanota kala ko yiiɗa no ɗano andu mayay sa dogini otowal ma cu ayi annoggo ngal ɗanike ma aɗanni ni koko mayata ko huus si nange nge yalti honto nge woni nge ɗanike nge yeyi ta holor ko ɗanoto sa jombi sonnajo on woni ɗo ma fuɗɗi ka kon angongi ta holorde a gorko jombima na wete kam na wete Paris na wete aljanna na wete foy si o ɗani ka yino ɗani ta holor ɗani ke ta holor go wona on fodina tertola yeyi jombi kadi ha jak ta holor ça peut varier à tout moment kanko o ɗanota kala ko yiɗa no ɗano waliɓe ɓe ñiɓe ga ɓe huyli hujju haɓana ta wolorde fiyun ɗum kala ko ɗanoto koko ɗo'i ko jelo ɗanoto hara nunnanino yimɓe fina bimbi ƴetta téléphone kaari ko haldino ɗen ko laatota ko nani mi ndaare wota satti koko ɗanoto wona ɗum wolorɗa heɗa jogii mbuuri ñande go foin ɗi yehi honto ɗi yaari anda ta holor tous ces choses là iɗa wawi ɗi gollitirde mais ta yow jikke ma e mum ko jam fotoɗi assalamu aleykum teddungal mon kaari jibinama yalla wurnomo barkina ɓe jokkintina e ɗon joni assalamu aleykum kaari notike ladial oyi o maayi yalla hinnomo yaafomo kono holori ɗum won ɗum holori ɗum yo sona halakkuye e sa'ede nde yimɓe makka ɓe holornoɓe Abu Jahali e nandolla muɗum ko honto gurdam maɓɓe ɗan fewndino ko halakuye nde ɓe fuɗɗuno hoolorde Allah rabbu samawati wal ardi ko honno gurdam maɓɓe ɗan fewndo so yehi makka ɓe ala fayida ɗin piiji buy mais kala dimɗe ka hoore leydi ɗo a naati ka supermarché ji maɓɓe a yiya ara no hecciɗi ndaaru laawi ɗi ɓe mari hannde ndaaru courant ndaaru nemaji ɓe ngeyi yiide ndaaru leydi maɓɓe ɗi ngo leydi yiide wuli ha sofida mais nde ɓe anduno wiyete kon tawhid nde ɓe anduno na bani adama woni goɗɗum ko taguɗo bani adama mais la vie a changé nde winoɗa na Allah ko ŋaŋaŋa ndaaru kamano way caɓere paradis on wonti caɓere joni ɗa lirelle 4000 ɗa e nder maadi to ka golleyɗa e maadi ka auto e maadi ka métro maadi ka nder suudu maadi kaso ƴeddan de boîte ani sambare patati patata quand même tout est libre bowe ɗen kancange ɗen tout est libre tu respires de l'air la bouche ayiɗa foin wonani gambaɗe ko foin barka donc tu es en prison intellectuelle ɗon no may Allah tagu ngun ko alda e hato jingol o tagu ngun ko alda e hato jingol e tagugo ça c'est ton Dieu ça wallahi sa yi namna selle darni suudu ko mo hato jine mayo
mi soodi dolake miɗa hatojini mo so a yi lanɗono senda saku maaro mo hatojini e naggeyagal mangal so a yi politicien jo no inna leñol mo hatojini e moɗon Allah nano ya soodi oto iɗa hatojini e makka Allah hatojina e arshi makko king hatojina e kursi non il n'en a pas besoin ko kanko tagata taw haaji makko ala hen o waɗay woni faaleji makko ɗum Allah mo duwaɗa rewde on kanko si o tagi o hatojina naafimo hatojini si o tagga naari hande ɓikkoy goy heɓa ɓikkun wayla kum wonta lampu guere goɗɗo heɓi ɓikkun inni hajji kun ɗo hajjinoy talan kun ɗo darnan talan suudu ko kun ɗo ittan talan mone kun kadi eray gaynaade kun gaynaade ɓikkun habborama ɗum wona métier jannuɗa ko wona manan ko jonnuɗama wona formation jannuɗama na diina jannuɗama ɓay ɗiɗo fof ala mo ala ɗiɗo ko habborɗo hajjina darnana ittana mone naatan e suudu joni anga jonnali mo haqqe makko on puttere hono eɗa habborimo batoje ndaaru Allah o addali maka hoore leydi ɗo fiya ñamminmo fiya ɓeydumo goɗɗum hus wayni live your life ɗum waddirma ɗo kanko waɗi ko faala tagugol adna on il veut créer le monde c'est pas parce qu'il a besoin o crée parce que il veut le faire o innuma an kadi waɗi ko faalaɗa en goɗɗo ena no nanno yarde nanno a heɓatali jannata koya soodu e junngo yummama soodu e junngo modima soodu e junngo baatini soodu e junngo waliyu fureji Allahu akbar goɗɗo a soodi ko goɗɗo jogaaki nande teɓɓaɗo mum suka yi o recelaire yeyeɓe ko wujjami suka yiɓe ngujjowo yeeyo ko wujjawo sooduɗo ko wujjawo ko sawru woturu ɓe tappirte sooda goɗɗum ko goɗɗo jogaaki ko jungo muɗuma sotta aljanna o yiɗta ɗum honto o yiɗanalima aduna jungo ɓengo ma jungo yumma ma jungo gramonko ma jungo waɗi o yiɗanalima ɗum aduna asikuɗa aljanna ala ga ɓuttu ko aljanna ɓuttu ɓerde ko aljanna o añanima ɗum ko ɗum foin Allah taguɗo leydi e kammu o waray ko alda e kulol o waray ko alda e kulol kanko ittay pittali o alda e kulol o alda e kulol battane muɗum ha rabbu samawati wal o ittay pittali ko alda e kulol battane ɗum ɗon fombo suusi ɗum fombo suusi ɗum kala warowo no huli ko suusi reydu wo ko suusi reydu si a wari hara eɗa huli honɗum battane mo aduna yaake ittugo wonki nasama kala kanko non non ça c'est un jeu sur lui way ko ɗum waɗi kanko so wari ko yaar duwoɗa ha rabbu samawat o warane duwoɗa o warane ha gayna duwoɗa kadi o kanko non si goɗɗo go waranima eɗa andi ka seeɗa to kanko so waranima ko ha duwo kadi patron merci beaucoup merci merci ɓay eɗa andi ko ɗon an kadi o récupére te jooni o itta pittali ko alda e kulol battane ko waɗi ko o wiyete rabbu samawat Allah na ko yurmede ko sikkoto foin fa'alu lima yuridu a wata firde ɗum imo dimba leyde lanca woɓɓe mo hibba ndiyan nokkugo fuɗina mo hibba ndiyan nokkugo yoola kuɗ ko non o gollirta ngatila ɗum no daga peɗi kala
suɓude ko ɗum woni aduna ala ñiiƴe ngatina ala ñiiƴe birigena ella yiɗana nenaɗa make foin Allah en wuur gurdamaɗa ene foin addugol makko woodingol makko tagungum ɗum ala ɓeydude doole makko de ɓeydata fi o tagi aduna on ɗum ala mo ɓeydude puutere il est intact seydi Allah mo wonɗa miijade o anani goɗɗo en Allah na muñi koko loyi muñoto tawi Allah na muña tawoymo toon holle kanko wiyete jabbar muño nange ngujjo parce que si o nanga ka o yehi ko loyere Allah haja kay ɗum si Allah nangali mo ɗon kanko na muñare emo habbi kanko hawja kono ɗum na muñare parce que mo andi ɓe haɓɓoya mo joni ɓe addanammo ko ɗum wiyete mayde fiidemo waddire ni Allah kañum haja kay ɗum ɓay mo andi si a tuubali ruttoɗa ɗiɗo e tato hendoto joni haɓɓama ha ŋeera tappa boɓmaɗi watta e kasange inna he Allah hinomo ɗo on muñono hunde o hawjana on huuɗemo moɓe huuɗenmo koyin koye dow huuɗama ko kuddima no jaabo bommo joni ma on garanti ha anda Allah adday tum woɓɓe ko adina woɓɓe jak donc woodingol makko tagungum ɗum ala ɓeydude laamateri makko nden puutere donc so tawiɗa wowno wiiga Allah na moñi Allah ko Allah fenande wonda rewde bappa a lo'ay tum way ka goɗɗo yima o an kadi hiɗa muñño sikka hiɗa wonde Allah muññagol beppale walla wiya muñño kon ko tawi kon ala e taga maɗa tu laisse tomber ma ko tawi kon way hiɗa mari taga e muɗum mais dara neɗɗo waɗɗo yafanoɗa ɗum kadi ko muññagol ɗum muññago wondugol e bara mais tawa koko duwaɗa ittude wono jikku bonɗono e ma eɗa duwamo ittude ma goɗɗo no toñidema eɗa wawi ittude foin sofade jooɗo ka dewgal ɗon ha o ware jooɗo ɗon ɓe inni cergal dagaki ceerno kaari men landi ka mo innina dewgal heɓata aljanna dagaki so warima naara e lanni so warima ara e lanni ka ɗon heɓa aljanna ka garay hande ko ɗo wonɗe gattude e fe sifaji Allah rabbu samawati wal fiya waw famude le créateur ɗo waɗi so inni Allah kene watta ɗon akbar parce que Allah hoy to so koye no woodi Allah akbar parce que to so koye goy no woodi woɓɓe ko yumma maɓɓe woni Allah kori woɓɓe ko ɓengu maɓɓe woɓɓe ko mawri maɓɓe woɓɓe ko kaydiri ils sont prêts à tout pour un papier woɓɓe ko politique woni Allah ils sont prêts à tout woɓɓe ko fenande woni Allah woɓɓe ko jawdi ɗo waɗi so inni Allah watta ɗon akbar ɗum ɗa wona Allah goy kono wata wonde akbar o waɗi Firawna dow wino Allah mo andi ko Allah no yeeso yimɓeɓe mais ɓay goɗɗo go ari no haalde fi Allah wontirɗo to o inni joni min ko min woni on parce que o faamimo fandi joni noon yo yimɓeɓe yalto confusion si Moussa inni Allah mawnu ɗon Allah joni yo aro inna yimɓeɓe yeeyi Moussa ko fi an woni haalde o fayi tawi woni o nawni ko min woni on no détrompé vous ila miiji ndi jawdi ndi joguɗa ko nene ma hokkumade ka duwawu baba ma hokkumade ka ko ni ko Allah hokkuma yettu ɗon haqqe biro ma on jonnita yaltu e on naafigankaɓe on shirku
yettu haqqe maɓɓe on jonnitaɓe acca rewgol sona ɗum ɓe ukkuto joni ka dewgal ma ɓe ukkuto joni ka gurdam ma ɓe ukkuto joni hakkude ma e nene goto a fiima lanni andinde ko Allah okkuma boy mba kanko okkuma fi a yettali on nema ara e gaynani ɓiɗɗo ma ko kanko addi mo miracle fi a yettano kum ɓikkun kum beebinte ha sofa wala ko ɗo wonde hattude hannde ora miɗen weltano kala jentiɓe page Nawna Selli miɗen weltano kadi sponsor ɓe amen ɓe fof ara minen o page amen ɗo wona fi fof si a ndaari a tawi ko Nawna Selli woni jewde kon e no wondama e nafoore alhamdulillah ma a tawi be ndaara mais a yiiga ko tawata no welatam tertoto ɗum e Nawna Selli terapi ndaaru ko tawata kon no yaadi et ma no wondama no fa jetta ɗum kon tertoɗa. C'est ce qui fatigue les gens. On veut tout contrôler, on veut tout gérer, on veut tout mettre ko ɗum loyini en. On veut tout contrôler. Ta yimɓe no fanko ta haalo fi ɗum ɗo wota ɗum ɗo ɗo gassali taw. Assalamu aleykum wa rahmatullah.